Pozdrav svima, u današnjem tutorialu ću da vam pokažem kako da ubacite GTA Srbija u GTA San Andreas. Prvo trebate skinuti GTA Srbiju. Link ću vam staviti u deskripciji. Sada idemo ovdje, tako. Idemo gdje nam se to skinulo. Evo ga, u mom slučaju ovdje GTA Srbija. Vi ćete ovako dobiti, ovo vam neće biti, dobit ćete samo ovu WinRAR. Ići ćete desni klik, tu extract files, sačekajte da se ekstraktuje i kada se ekstraktuje pojavit će vam se ovakav folder GTA Srbija. Uđete tu, prekopirate ova dva, copy, idete gdje vam se skinuo GTA San Andreas, program files. Evo ga, GTA San Andreas. Tu idete i samo, i samo ovako desni klik i paste. Jest, hvala. I sad čekajte, ja ću pauzirati dok mi se to ne prebaci. Evo ga, završilo se i sada možete pokrenuti GTA i vidjet ćete, sve se promenilo, kola su srpska, Audi, Peugeot i tako to. To bi bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da sam vam pomogao i vidimo se.